Vo in March ni somni pathum sang ni somni panga Sunday chibai vek ule buat Saitu MS collection zanrei noi David Sailo ZPM sarkar kanshon me ka atrum ni nan budget se sonzo anile ta a anthu chai tam tak budget khoile zo na zo bel nei mo a chan na lami mo ayin a borak shim shim zok thler te ang Hmasawn an om kumsang ni somni pali budget se sona khan minister zinga MLA voi khatni na an omhluma wangin noide ulek ompo kha ria thiam na mitin ala clear thaya kum aveya budget se son tum ni na ero kan te fitchet lo thei talawa Hmasawn an om advisor to CMA pu TBC lelven chunga hi Hmasawn le a atong thlazen talo dewa a personality avong chaphian Minister zinga chuan pilal rin pui hi Hmasawn berpol ati thaya a department chan a hrechiang chhohle a house kalphung aman chhohle bokti a hriat thei pubilal chanzawa hi mi inzirmi takni in alang boka a department chan kumkhat or chungin a bel chhoviawin alang Dr. Vanlal thanale pulal nging lova marpo hi Hmasawn pol takanni inzir ti hriat Hmasawn mel mu hi thil nuam takani a ZPM MLA zinga po zona siam chungcha nga le zobel na lam ko nga te house kal phung shat na te puti la limpuya beril le jeje te point ma an sona anin zir pe na in hian minister atan po om takanni opposition lama po Dr. Bechwa kha ache smart le a pungun lian chunga po athat veu rolin senior lesia inti na in du ain akhat ma deu puraba romo e po athil chek zia le hriat zia alang theya asoi chwa chu riklai na tham ani fo pulal rin sang ralte porin ain a critic viau bok puchan te po soi om tok a sheviawa a chan lutuk na lama pulpita crusade sermon ki apolik lek fo thong engineer ro mingliana thorang bial tu hi thil tak tak chai konga beise aphalo Hmasawn lo ve thung PNE minister pu efroding liana hi Hmasawn lo berpol ani nge yang heta ka thutma hian seson hi voi khat ma ke en ngai lo ti tongkam te kha thudik ni ma se soilan lawa moi ani avoi ni na po ala vai roi mai kha ngai thiam hlei thei ani to lawa inzir peilo in hai kwak tum lo athlang tling tu mi pui za wak mang lo rong akai leklek zoka anoi dan kha pui takani seson lo le en ngai mi alo kha ramvei tak tura da ahar khop mai advisor to CMZ nga pulal muan pe ponte chetla kha Lok Sabha Parliament se sona Vice Sarak Hauzia ang bera ruling kan ni hi ti shim rong kaya rak vak ang bera agol amol viau mai Trump salama opposition chuak tau ti el taka in bye hun anga khan ruling treasury bench a thuta se a bye warpol tak ani arin oma advisor soita ka chuan longtlai lambial tu Dr. Lorraine Thom are hle a LADC boruak boyin abuai ti alanga advisor to CMZ nga hian ani ve talawi mo ti omse amolawang engineer ginzalal po anoi hle bok ruling lema Hmasawn lo lulai te ain dotin ti hian tar lang top te ang pu efroding liana pulal thansa nga cha tia pu wanlal hlana pulal man pu epun te engineer ginzalala heng ho hi an party MLA an mani zat ayatamin ma an son san ti asya thei house leader atlang kir omle thintia le lampolin an soifo chu atop nia thiam takin akhu moi viawa thupa hial achoyani heiba ka hian budget se sonzo nuwa MLA zongjong te cholue bot se sakchin hian boruak tha siam hle in angai thei dampa savom pularin tuanga Sailo tenen hian in hotak tak le turangai pol anom lain lowin zui shep to anni na atar lang te khan boruak tha siam hle in alang thung se son chan ve pel thleng khan siam le kir lo ib deuna house ba berni atlin lo mange ti ruk deuna omkara achon lama ain herrem thaphian thung se son laya Delhi lampan atrol fawiro angai mo omlekleka Chief Minister pulal do male opposition leader pulal chan damaral te hian house anlo alum tha a MLA tam tak an chwa thol hul lai po in athu regular berpol anni thei hi an fak om clipna mi pui hi chuan kan ai o anni na kan shetana kan du fira kan te fet thiam chana an du a sarak mai lo athlang tu te mit mai veng taka chetla thiam hi kan buk photo ti sha da huna tlinta ka wanga ka ngai dan chuan ti chiam na tur khovel ani talo
inzir fin tum lo mol luitlat amminga chelve mai Hmasawn tummi alo te hi chu kumsang ne somni pariata chuan flame member tur ani thar le nge yanga chuti lain MLA fang anti fo ruling le opposition a po inzir mi vemi tak te hi chu mi puin an hai ho lawania o Lungtlai West Bial tu MLA pusingun lian chungan Chief Minister Pulel du omatsu House Leader ni tlin lava apu Nimina Congress bafana in khoma MPCC Vice President Nibok pusingun lian chunga chuan leader chuan mo phurna sang takan neya Assembly House a pa ber chanan chang thina opposition te chu Hmaisa chungin local poni se House Leader chuan aloti dai turani lain Assembly budget session nei zo ta ka kha chuan Chief Minister Pulel du omakhan pa ber ni atlin lava opposition te thinjim na chu aloti sat bele moti tur ani thua soya pusingun lian chunga chuan ama chungchanga po athiam le thiam lo chu thudang ni se kalphungpa nga ya chuan fa ten thil anti diklawani chuan pindana ankawa mama ithil ti he diklawani ti nan zil thina khutlanga mual pho takin kanaw pui ngai lo angin Chief Minister Khan ko se hey chuti khati chu ani ati in soipui se chu mi pui tlingjia ani thu asoi MOVCDNER malak na hnuaya so thing chi semtran Mission Organic Value Chain Development for Northeast Region MOVCDNER malak na hnuaya nimin thleng khan ha thial district ka khotlan bik pariat zinga panga darzo thingzai bualpui h new ngar chip le cherhluna te so thing chi sem chwa to ani a asem chwa na hi service providers future foods te chuan buaipuin so thing chi sem chwa hon ne hi darzawa Dr Henry Saplerin liana Senior Scientist and Head KVK na thial hovin March ni somni khan ne ani Future Food State Project Manager pu Flal man pu tarlan danin MOVCDNER noya na thial district so thing chi sem chwa to dan din mun chu pakhatna darzo quintal za somriat panhina thingsai quintal za somthum panni pathumna bualpui h quintal somthum palina new ngar chip quintal za pali pangana cherhlun quintal za pali na thial district hian target village pariat south van lai phai darzo thingsai cherhlun khoshi mwalian pui new ngar chip le bualpui h te omin heng khwa te hian lo nei tu zanga thlan chwa anni a thlan chwa te hi krishi me par manga geo tech vecto anni khotlan chwa pariata lo nei tu omza chu darzo somkwa south van lai pipe somriat mwalian pui somsari khoshi somsari panga thingsai somruk paruk cherhlun somnga pani new ngar chip somnga pani bualpui h sompanga south van lai phai mwalian pui le khoshia te so thing chi hi semhabak ni in karle lama hian Nathial District Board Sap PK Vanal Rati Havin South Van Lai Phaya sem chwa tumani so thing chi hi lo nei tu pakhat tan quintal ni chewa sem chwa ani Middle East boyna lalmal somaral te Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kai shrai cabinetin ramchung intelligence shin bethau tu pa Ronen Barban tura an pharwal vek to nuwa Israel High Court chuan Prime Minister Netanyahu in Ronen ban atumna chu nolin adang tashi Ronen ban tum ania wang hian Israel a puitham takin lung oilo nalantir ani bok Yemen atanga Israel lam rocket ka chwa oma wangin Tel Aviv le a chevela ral khel na siren ti ri kani Gaza Strip Israel in Gaza Strip a beina chu lakal zelin Win Khan Bet Lahia North Khan Yunis South le Deir al-Bala Center te baka Nezarim corridor ati po beina thar a omle Beit Lahia apartment pakhat bom ani boka Beit Lahia hian Israel beina wangin thi le hliam te anum nual bok Israel hian Central Gaza le Marlam Biala drone mangin beina siam bok Gaza Strip Marlam Bial khotlang lama Israel lai puite anla chimek Lebanon Israel Army chuan in khan Lebanon chim lama tanga Upper Galilee a Metula lama ka chwa rocket pathum an ka thlak thu tar langin he beine hinataka an chan le tur thu atar langbok Israel Defense Minister Israel Katz chuan lo tiam to angin Galilee mi puite tanral muan na an thlen ngei tur thu soin IDF te hne na chan let na peturin thu apek thu soiba ka Metula a him lo chuan
Beirut po ahim bik lawang ti in asoi lang bok tin kat chuan Lebanon chu inrem na thutlung ken ko na zona amo phurtu le fongwan tu ani thu atar lang le bok Israel chuan tun maya chuan rocketa kap tu te hria chian har sachi thu atar lang bok Nimin Khan Israel indo thlona ten Lebanon chimlama airstrike rum somni chuang an nei baka Israel sipaite chuan lai pui mangin Lebanon chimlama khiam khodai baka hola a al march mun te an beya Lebanon chimlama Yamar al Sakif thingtang khwa chu thlona mangin bom ani IDF te chuan vo in Khan Lebanon a Hezbollah ho rocket ka chhuana mun enge musa le command center pakhat an bom chia Hezbollah te chuan nimina rocket manga Israel ram chung an beina an filhim thu tar langin Israel chu Lebanon beidu a chuan lamsia maya an pu bok West Asia lama US Special Envoy Steve Witkoff chuan Israel le Lebanon te chu amwan omsong anin rem zel be sei thu soin puitlin theni thu asoilang bok Yemen Armed Forces te chuan darkar somli pariat chungin Palestine hypersonic ballistic missile te mangin Israel beiturin voi thumlai operation an nei YAF hian Israel Ben Gurion Airport chu khwazin te tan a him tok lo thuan tarlang YAF te hian US in Yemen a beina chanlet na turin John mangin US aircraft carrier USS Harry Truman zui tu in dolong te chu azonin niruk an beito bok Syria HTS Kaishrai Syria Sarkar sipaiten kar hnilam ta a aloites mi sang khazanga lai an tha chiam nuwa sakhuzong in beina local pui zelin Syria Security Force te hian aloite mi te bok somsari panhi lai an tha belle ta Israel chuan thlona mangin Central Syria a Palmyra Military Airport a airstrike ane engtika emo chuan sun tu te hi sunin kan la om ve anga tha tu te hi thain kan la om ve ang chu wangin nakin loka chuai mai tur thatlai hun chu hlim takin mangla chuai to ngai lo tur wan nun nei turin inbuat sai thei ngil ngai chu cheldin theilo thlara win itaksa ala chwa san ve don ti shala khovel thar ma chon turin in pem in ngei to fawang che ole khati zong kha tun chuma tana kan puan thei te chuni le ri phot mai chela clear tu te le milongai thak sak thin tu te in chunga kan lo me